Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Janja Students Union Cleariat Circle haga khatway trik no pra arajar arpho kala lej bentuk kelar mardor hadian balayot jingtip bagi karkhana penmi Dewilat kibadan ha East Janja Hills District kila penkiu dor ya ka bay Dewilat hagni ke jela Meghalaya kat baladi pendunapat ya ka dor jong ke Dewilat syaka jela Assam ka seng apok jingelam jong Presiden Usamla Livingston Sama bat General Secretary Usamla Emmanuel Boy marmar kila lej bani kedua ikinong penya jong ke top Sam Simen URK Parik bat dawaru na ka company bakadai ban penihar dor ya ka Dewilat hapok Meghalaya lim kumta ka seng kam banse ban khanglat yakni ka company ban chalani ka Dewilat syaka jela Assam Kedor yang ke simen yang ke top sem daya per go naduk na Assam haduk ha Meghalaya te ile ne liang i kam ke seng i de chimkhiai ni kam i de wan i chairman ne knang yo presiden yang ke top simen yo RK Parek de yo i klam wo ne yo open bike ya kedor ya kamur yang ke simen kamu ada wan go hai dor i wo menchwa wa amto u per kedor u per beri kedor kam ha Assam hani udah dep kamu yo i ke news wada penmi nin ke sengi khat mitrik na khat arjar ar phau wada yo i kedor to lespa khende phau dai gi chibek ya ka simen yang ke top sem ha Assam katwan ha Meghalaya wan dai gi sospa san phau tengka chibek nalor wa de kadistan yang ka luti ka transport de khian chwago ha Meghalaya ile wa ha Assam nalor wa jengai ka luti nalor ka transport le dai per tangwa dang saat kedor yang ka Meghalaya ban ya kedor yang ka Assam te ina liang yang keseng da kerpat jori ya ke star cement wa uyi go penbait ya ini kamu ada iklam yang ke top sem uyi penbait yang kani ka memorandum ka wada wani sem ini te uman gole ke jingjok i ya ki paj ba hi woro ki nong chong ke yang i